Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Anthony nong sit ulakular banetrelang ber uba aban perkhat nongrang ubala syajit banlong kumugertong ke Voice of the People Party hadian ba umsyam layo tiket. Uba Anthony nong sit udi uwei na pedengki prangut ki riurang ba ki balapan tiket na ke simbol upra na nong spung Soyong constituency ke bahap ha East Khasi Hills District hendai unyai ne bet ha ke VVP namar umsyam layo tiket. Karkum gejingyo alum na kinong kersyan na ke VVP na Soyong constituency Kibapan tiket kilong uba arista kharpran na krang, ba ban perkhat nongrang na maulai teng, ba Anthony nong sit na madan bitaw, ba Ailas malngyang na umsaw, ba John Star Lingkhoy na Lingkhoy, ba perkhat lang dekha na Wellingkot, ba Nestar lang kurba na maulu. Ne bang ikalis ka klemi na lian jong pi kimi de kiwai ha Soyong nam ta ka VVP ki pinlek kumno nga hoy kami rin tayo nga ri kamlili dayo mono ni netre lang ni hoi ha kerteng jong pi ba Anthony nong se ha Anthony nong se hoi tenga i ka kerteng jong pi lapan tiket ha kini kisingi tambalong pe kemyo long nak daw try bamyo ya kata daw ti nganganam laban og mo namar ba habalaya bun nung pan pe lai bun yo boro-boro an rehat yo tau wei wa kham biang ni tharai la mo biang gari wa ban perkhat teng asrai mu hi kalung deserve u ban yo mo ba ban perkhat ja yo ri nongrang oh nongrang mo mulai teng mo mulai teng ha kidan prangot em ha Soyong hajin sya kidan hadu kendai ke bepan tenri hagatu ka sni bami kubor tu ka ni ka long tang kendai kami krane kumuna hoi sya kendai ni mati bepan ti hawa kumta pin kershan yu ba ban kershan ne pin yelek kumno lian jong pi barok prangot kena ngot bangnya ya tiket kiwe dengan ngamnang benong ri nam ka yala dit ngandon nak parti hoi kumbang ngala aru gumto dia gajingrung ka parti kamdai benong barung tang bapan tiket ladayo tadam yo long mi no long kamdai kum kataan ri long ba gajingrung parti long ba ngarung ha lor jong kinungrim ke ba aku apa ne tre parti de sangkatai long ba ladayo nam yo long ba ngetre lang ndon lang parti hoi pidan jikerman ba ka VVP kan yo jingjob ya kan ka election NBC na Soyong pidan ba jikerman kada du menta lubangin ng parlaban ay aga nung kaasuran ganin ng parla yu banong ba lulusin na marka la banong ka don de jinga per le se aga MLA ka NDC la ni ka MP hoi namar ka MP o katu hoi kalaki ko bot jong BP hang ne Soyong re le se ka NDC kala bandon jingkala si bo ya taru ngimla bantip la ni ka nang kiuru ya taru ngimla ban tip pa hi kaji kon galong ba bot MLA MDC ha kala bunong ba VVP ba NPP ha te sotanat ita ka kubor jong pi te pibat kum ha VVP ha Soyong ke haso yung nong cukup nong yang ta sulung berlembar hi nomor ba kay ba katuga committee kabala form man kani kapur ba ni dan haka MP election campaign tu ta waj ngala nagaparti la ban set kum serman hoi tenre hadin katu ke MP election pat la disop no ya tu committee temata ngala sulung kum member hi undukot mo kum member aktif member ka parti hoi tu baban kershan pat doi ubat kum ha ka VVP ni sulong kum dekot kum pi mau dah hak tu ga por bangile ya ga MP campaign gitu ke ubat kum organizing secretary kaman rusan hoi te setata kubar ba ikenduk bat pi kan bat pi ta kublai shibon ni la pemnak tong menen mo ha kublai shibon ni fi ba section pun ta ta kublai setelah ha ta kublai